6 ku buryo ku bantu 5 bapfuye yakoresheje amasasu agera muri 53 mu masasu 60 yari afite mu mbunda ye. Yego. Hanyuma ukuriye uru rubanza cyangwa se uru rukiko umucamanza mukuru igize avuga igihe ruzamara? Ntago yavuze igihe ruzamara, gusa yavuze ko ari urubanza rugomba kurangira kubera ko ntago ubutabera bugomba gutinzwa mu gihe bigaragaza ko uregwa ibyo ari kugaragaza nk'ibimenyetso bishobora gutuma urubanza rudakomeza bidafatika, bityo rero ubwo umwanzuro turaza kuwumenya mu masaha ari imbere. Turagushimiye cyane Pascal Nshimiyimana. Murakoze cyane Savera. Pascal Nshimiyimana tubereye hariya mu karere ka Nyamasheke harimo kuburanishirizwa urubanza mu ruhame ruraburanishwa n'urukiko rwa gisirikare. Urubanza mu ruhame ruregwamo Sergeant Minani Gervais uyu nguyu yakurikiranweho icyaha cyo kurasa abaturage 6 muri aka karere maze 5 muri bo bakitaba Imana. Ni icyaha cyakozwe tariki 17 z'ukwezi gushize kwa 11. Numva amasasu atangiye kuvuga ni n'ubwa mbere ibyo bintu nari mbyumvishe. Noneho ndavuga noneho uko bari kuvuza amasasu na ruguru bamwe bakubera ko harabo twari duturanye bavuze ngo bashobora kuba bari kuzibura imbunda. Turavuga ati kuzibura imbunda ntago bazibura imbunda nanone nijoro baba bari kuduhabura. Ariko icyo twumvaga ari amasasu ari kuvuga babanje barasa ubwa mbere birongera bicaho birongera bararasa ubwa gatatu barashe wumva bibaye nk'ibihoshotse nta bindi byongeye gucaho. Nibyo ngibyo barashe inshuro 3 gusa. Icyo nasaba njyewe n'aba bavandimwe banje wenda nibonze bari batunze uyu mukuru yarafite abana bagera muri 6 undi no yarafite nk'abana 4 kandi mu by'ukuri aba bagabo nibo bahahiraga aba bana. Ubuzima bw'inaha burasharire ntago bworoshye, bajyaga gupagasa bakaza bagatunga umuryango. N'ubu ngubu bagiye ku ishuri ba nyina bari mu marira. Ubu narimo ndibaza baragera mu rugo bahasanga ndi. Icyo nasaba rero ubuyobozi bureba ibi bintu bushaka ukuntu bwa fundraising uyu muryango cyangwa se iyi miryango busapotinge ku buryo bushoboka. Benshi bibazaga yuko abaturage batari buze kubyihanganira mu kubona uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda. Bati kandi u Rwanda rutanga ubutabera, bati kandi nanone turagushimye Rwanda Defense Force. Ntitwatekerezaga niba bino muzemera kubikora mukaduha ubutabera mwe n'aka kageni. Benshi bibazaga yuko abaturage batari buze kubyihanganira mu kubona uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda agaragara imbere y'abaturage rwose. Hari abumvaga yuko bari buze kwibuka akababaro k'uburyo babuze abagabo babo cyangwa se abana babo, rwose amarangamutima akaba yabakoresha ikintu kitari cyiza, ariko siko bigenze. Nyamasheke rero Sergeant Minani uyu arakekwaho kurasa mu cyico abantu bagera kuri 5 yatangiye kuburanishwa. Urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Kuboza rwatangiye kuburanisha mu ruhame urubanza ruregwamwo Sergeant Minani Gervais ni uwo mu ngabo z'u Rwanda ukekwaho kwica arashe abantu 5. Umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare yabwiye urukiko yuko Sergeant Minani aregwa icyaha cy'ubwicanyi cyangwa se cy'ubwicanyi nyine ku bushake, kwica bidategetswe n'umukuru no guhisha no kuzimiza intwaro ku bushake. Ni urubanza rwitabiriwe n'abaturage benshi cyane barimo nabo mu miryango y'abanyakwigendera. Ku itariki ya 13 Ugushyingo nibwo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwemeje yuko bwataye muri yombi uyu musirikare. Rwanda Defense Force mu itangazo yasohoye yavuze yuko ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe cyane n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara. Aha ni mu murenge wa Karambi ni mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 y'amavuko yose akekwaho kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerera rwo kwa 13 Ugushyingo 2024. Yari inkuru igoye kuyakira mu Rwanda, abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda yewe n'ababandi bakunda kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda bayuririyeho ati inkotanyi zirabamaze n'ibindi nk'ibyo byose. Mwumvise utugambo twagiye dukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko byanga bikundira u Rwanda rushishoza rureba kure rwari ruzi n'ubundi aho ruzahanagurira iki cyasha. Uyu musirikare umwe mu ngabo z'u Rwanda yaragerageje kwambika RDF iri shyano cyangwa se imvugo nyandagazi zakoreshwaga nawe ari hirya no hino, ubu rero zatangiye kugenda zicika amazi cyangwa se zigonga urukuta, nyuma y'aho abaturage bamariye kubona yuko ibi atari umugambi wa RDF nta naho bihuriye muri iyi nzira yo gutanga ubutabera.
RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi ifata ingamba zikwiriye kumukurikirana mu nzira y'amategeko. Ibi ni byari bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cy'u Rwanda.